Čak i vrsni poznavaoci borilačkih veština savjetuju da uvek treba izbeći direktan sukob sa napadačem, ali kada to nije moguće, poznavanje tehnike samoodbrane može vam spasiti život. Upravo tu veštinu u Novom Sadu demonstrirao je Juha Heranen, pripadnik finske specijalne jedinice. Iako kaže da je nemoguće za samo 2 dana nekoga naučiti samoodbrani, veoma je bitno i samopouzdanje koje polaznici stiču na ovakvim obukama. Podučavam ih kako da planiraju svoju odbranu ukoliko shvate da se nalaze u potencijalno opasnoj situaciji, kako da odreaguju u skladu sa svojim mogućnostima. Želim da im podignem samopouzdanje, jer kada neko samouveren, to može zbuniti napadača. Moram da naglasim da ja ne učim ljude da se tuku i da ovo nije sport, ovo je samoodbrana. Polaznici seminara nadaju se da ovo znanje nikada neće morati da primene u praksi, ali kako kažu, svakodnevna priča o nasilju u gradu dodatni je podsticaj da nauče kako da se odbrane. Odbrana od noža, odbrana od više napadača, odbrana od napada s pištoljem, oružanih napada i to su neke situacije koje se danas, nažalost, sve češće i češće dešavaju i dosta je bitno da čovek se u takvoj svakodnevnici može snaći. Znači, ne znam, da li je to na ulici, da li je to u diskoteci, da li je to bilo gde danas može da se desi. Treba znati kako u takvoj situaciji reagovati i treba znati kako se na najkraći, što efikasniji način odbraniti. Za žene pogotovo je dobro baviti se samoodbranom zbog svega što se događa u poslednje vreme. A bukvalno svim devojkama bih preporučila bar ta prva 3 meseca kao osnovne obuke. Stav je drugačiji. Borilački klub Hornet slične kurseve organizuje svakog meseca, a u narednom periodu u planu je i kurs samoodbrane za žene koje su najlakše mete napadača. Sve informacije mogu se dobiti na njihovoj Facebook stranici pod nazivom Hornet Combat Club Novi Sad.